Terima kasih. Teman-teman pare-pare ini kita plesetkan namanya pelatih Bernardo menjadi Bernardo Pares. Oh, Pares, konsep. Berjaya menjadi juara. Oke, sekarang Terima dimulai kasih. semua. Terima kasih. Terima kasih. This is not just for the coach, it's for all the team, huh? This is a gift for the team, for PCM team, okay? Terima kasih. For the team. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dipakai besok coach. Thank you very much.